Ja obožavam Sanjija. U top 5 mi je omiljenih One Piece likova. Dosta ljudi to ne razume jer jednostavno vide Sanjija kao osobu koja samo voli žene i započinje konflikte sa ljudima bez razloga. Nemojte pogrešno me shvatite, Sanji jeste takav, pogotovo ovo prvo, ali ja sam odlučio da gledam preko toga zato što posle 1000 epizoda i 1000 chaptera mange primetili smo ponovo da Sanji nije samo ljubitelj žena. On je brižna osoba koja ne prikazuje svoju dobrotu na klasičan način kao Luffy i Nami, sem toga spreman je sve da učini kako bi ostvario svoje snove, ali i da ih odbaci za druge. Kako bi vam to bolje objasnio, moram krenuti od samog početka, ne na Baratijevu, nego u Germa Kingdomu. Sanji je četvrto dete Vinsmoke porodice. Njegov otac je sebičan čovjek po imenu Judge, a njegova majka je brižna osoba puna ljubavi Sora. Judge je uvek želeo da vlada svetom, pa eksperimentisao na sopstvenoj ženi, i to trudnom. Da, ovaj čovjek nije dobra osoba. Sora je uzimala specijalne droge kako bi ublažila efekt eksperimenata, jer da to nije uradila, njena deca bi izgubila osjećaj empatije. Četvorke su se rodile. Izgleda da nije uspjelo, deca nemaju osjećaj empatije. Sem jednog, treće dete od četvorki. Sanji. Sanji je voleo svoju majku mnogo, ali je bila bolesna zbog drogi koju je uzimala. Nije mogla da ga zaštiti od njegovog oca i braće. Braća su ga tukla svaki dan. Nije bio jak kao oni, nije bio brz ili izdrživ kao oni. Jedino dve osobe njega nisu prezirale. Sora i najstarije dete, Sanjijeva sestra Riju. Jedine osobe koje ga nisu prezirale jesu bile dve žene i to bi jako uticalo na njega kao osobu. Još jedna stvar koju je voleo jeste bilo kuvanje. Nije bio dobar u tome, ali koliko god grozno izgledalo, Sora bi pojela svaki zalogaj koji bi on njoj spremio. Nažalost, bolest je stigla Soru i Sanji je ostao bez majke, a batine i ogorčeni pogledi njegovog oca su se nastavili dok i njegovom ocu nije dojadilo bezvredno dete kao što je Sanji. Bacio ga u najmračniji kavez. Dok je bio tamo, pročitao je jednu knjigu. U toj knjizi je opisano mesto u kom ribe sa svih krajeva planete plivaju. Stvar je u tome da to mesto ne može da postoji nikako. Red Line odvaja mora, ali to nije spriječilo Sanjija. Moguće da je bio toliko istraumiran od života u kavezu da mu je bilo potrebno bilo šta, neka fantazija koja bi ga podsjetila da je svijet izvan Germe prelep. Od tog trenutka njegov san je bio da pronađe All Blue i peca tamo. Sanji je princ. Malo je ironično kako princ leži po zatvoru sopstvenog dvorca. Bez obzira šta mu je Judge uradio, on i dalje u kavezu plače za njim i moli ga da ga pusti i govori mu kako mu je žao jer je ovakav, jer je slab. Judge ga je proglasio mrtvim i ostavio ga da trune. On je ostao tamo dok nije Reiju došla po njega i spasila ga. Razlog zašto ga je spasla jeste jer su prelazili preko Red Line-a i to je bilo savršen trenutak za bekstvo. Prije bega, posljednji put je sreo svog oca. Ni na trenutak nije pokušao da se pravi da mu je zapravo stalo. Šta više, u lice mu je rekao kako mu je drago što će ga se konačno rešiti trajno i to je gledao kao milostinju. Reiju mu je dala posljednji poguraj i time ga oslobodila. Od sada može biti samo bolje, zar ne? Uspio je da stigne do broda nakon su ga ljudi zapravo prihvatili i naučili da kuva. Za sada vidimo Sanjija kao dete koje ne želi ništa drugo sem da bude slobodan. Slobodan od svoje braće, slobodan od svog oca. I uspio je, slobodan je, ali ta sloboda mu neće dovesti sigurnosti. Živeo na tom brodu dok Blackleg Zeff, poznati pirat, nije došao da ga opljačka. I tokom svega toga Sanji upao u vodu i krenuo je da se davi. Zeff, kome se noga zaglavila, odlučio je da je odseče i spasi Sanjija. Kada se probudio, Sanji se pronašao na ostrvu sa Zeffom. Nema ni hrane, ni vode na tom ostrvu. Nije ni moguće uopšte pronaći hranu. Jedino što imaju jesu dve vreće. Jedna velika i jedna manja. Zeff govori kako u njima ima hrane i da će Sanjiju dati manju vreću jer je Zeff veći i potrebno mu je više hrane. Sanji je raspodelio svoju hranu najbolje što je mogao, ali i dalje nije moguće hranu koja je predviđena za 7 dana najviše raspodeliti na skoro 3 mjeseca. Brod nikako da dođe, a Sanji je izgubio svu hranu. Nije imao izbora. Zeffova vreća je bila i dalje puna. Koliko on hrane ima uopšte? Sanji mora nešto da uradi ili će umreti od gladi. Kreće ka Zeffu, spreman je da ga ubije i naskače na vreću, otvara je i... Šta? U vreći uopšte nije bilo hrane. Puno je zlata. Ali zašto je on sebi dao zlato, a Sanjiju dao hranu? I šta je Zeff uopšte jeo? Pa, ništa. Svu hranu je dao Sanjiju, a on je 3 mjeseca sedeo i čekao. Sanjiju to nikako nije bilo jasno. Zašto bi mu iko pokazao bezuslovnu ljubav? Kada je svog sopstvenog oca pitao za pomoć,
On ga je pitao zašto bi to uradio. Pa zašto sad ovaj čovjek bez ikakvog razloga pomaže Sanjiju? Ta priča da je odsekao nogu se desila samo u animeu, a u mangi je Zef, nemajući šta drugo da radi, pojeo sopstvenu nogu. Zef je žrtvovao svoje oružje kojim se borio, svoju sopstvenu nogu za Sanjija. Do kraja svog života Sanji to neće zaboraviti. Kao i Sanji, Zef ima svoj san, a to je da otvori restoran na vodi. I tako niko ko je na moru nikada neće biti gladan kao on. Sanji se slaže sa njim i govori mu kako će učiniti sve kako bi Zefov san ostvario. Konačno ih neko spasava, Zef otvara baratije u kom Sanji usavršava svoje kulinarske sposobnosti, počinje da puši kako bi izgledao zrelije. Iako tu Zef ne voli jer bi mu to bilo čulo ukus. On tamo prima mentalitet da ni 1 gram hrane neće baciti i da sve može da se iskoristi i kako nikada u životu nikada neće dići ruku na ženu. Sad konačno stižemo do dela gdje mi njega zapravo prvi put upoznajemo i bez da znamo kakav je njegov život bio pre, mislili bi samo da je on uobražen čovjek koji voli žene malo previše. Ali po interakcijama koje je imao sa drugima i način kako on reaguje na stvari koje se dešavaju oko njega možemo vidjeti kakav je Sanji zapravo. Prvi put vidimo Sanjija i izgleda kao najgori lik do sada. Uvijek se svađa, hoće da se bije i flertuje sa svakom djevojkom koju vidi. Neuspješno, ali pokušava. Ali odmah možemo primetiti mentalitet koji je dobio sa Zefom. Kada je neko prosuo hranu koju on pripremio, prebio je čovjeka samo zbog toga i svi su se pitali zašto. Zef kaže svojim kuvarima kako nikada neće biti kao Sanji, zato što je Sanji jedini zapravo iskusio pravu glad. Kada je Gin došao, samo nam je potvrđeno to. Iako su ga svi odbacili, jer zašto ne bi? Nema novca, svima preti i on je samo pirat. Sanji to nije bilo važno, čovjek je gladan, njemu pare nisu potrebne, samo ne želi da bilo ko bude gladan kao što je on nekada bio. To je jedini razlog koji je njemu potreban. Svi se pitaju zašto je on uopšte tamo. Zef ga ne želi tamo uopšte i govori mu da ide. Sanji namjerno ne želi da ide, ali se i dalje samo žali, daje hranu ljudima iako ne bi trebalo i svima samo pravi štetu tu. Tek kasnije vidimo zašto ga Zef tera, a Sanji ostaje, a prvi put kad vidimo zašto su oni takvi, jeste interakcija koju je većina zaboravila. Kada Zoro priča sa Sanjijem. Zoro je osoba koja je odlučila da se posveti svojim ambicijama svim svojim bićem i spremna je dati svoj život za taj cilj. A Sanji to jednostavno ne može da razume i zove sve to budalaštinama. Kada su se Zoro i Mihawk borili, Sanji je bio po strani, ljut zašto taj čovjek dovodi sebe do ivice smrti zbog svojih snova, a Sanji je svoje snove ostavio po strani. Zato Zef govori Sanjiju da ode i zato Sanji i ostaje. Sanjijev san je da pronađe All Blue, ali taj san je ostavio po strani jer je također obećao Zefu kako će ostati uz njega. Zef to zna i zato ga tera. Pokušava da bude što grublji kako bi Sanji samo otišao i ostvario svoje snove. Sada je krenuo da ga tera pogotovo zato što je pronašao nekog ko može da odvede Sanjije. Luffy, iako čovjek koji hranu najviše na svijetu voli, nije ni okusio Sanjijevu pre nego što ga je pozvao u posadu. Nije zvao kuvara, nego čovjeka koji iako se ponaša grubo prema svima, osim ako nisu deca ili žene, on je brižna osoba koja pokušava da podrži ljude na svoj način. Sanji je također zavoleo Luffya jer je mogao da mu ispriča o All Blue snu koji i on sam zna da nije moguć, ali Luffy imajući još luđi san nije vidio All Blue kao nešto čudno. Sanji su svi govorili kako je njegov san lud i izgubio je tu iskru u sebi, ali nakon što je vidio Zoroa i Luffya i kako su i njihovi snovi ludi, kao i njegov, iskra mu se vratila i bio je spreman da ponovo sanja. Do kraja Baratie Zef je bio grub prema Sanjiju dok on nije odlučio da ode. U posljednjem trenutku nije mogao da se suzdrži i rekao je Sanjiju nemoj da se prehladiš. Sanjija su konačno stigle njegove emocije i na kolenima je zahvalio Zefu koji ga je prihvatio i voleo kao svog sina. Sanji se tog dana oprostio sa svojim pravim ocem. Rekao sam kako je Sanji odustao od svog sna radi drugih, ali sem njegovih snova vidimo tokom njegove avanture sa Straw Hatovima kako je spreman svoj život samo da odbaci u svrhu drugih. Na Drum Islandu je bacio Luffya iz lavine kako bi spasao Nami i umalo umro. Na Skypiea šutnuo je Usopa kako on ne bi bio pogođen od Enelovog napada i time primio svu štetu. Uskočio je na voz tokom Water 7 arka i borio se sa čitavim vozom
samo kako bi spasao Robin. I onda imamo Thriller Bark. Ako se ne sjećate, pre nego je Zoro uzeo svu Luffyovu bol, Sanji je želeo to da uradi. Ali zašto? Vernost, za ne, kao i Zoro. Pa ima i toga, ali ako pogledamo šta je rekao, konačno možemo da razumemo zašto se Sanji toliko žrtvuje. Zašto on ostavi svoje snove po strani za druge? Dok je Zoro pričao kako želi da uzme Luffyovu bol, Sanji je rekao, a šta je sa tvojim ambicijama? Ne želi da Zoro odustane od svojih ambicija, ali ponovo je spreman da odbaci svoje. To je zato što on potajno mrzi sam sebe i ne smatra sebe vrednim truda. Znam da to zvuči čudno i kao da pričam odjednom, ali ako pogledamo njegovo ponašanje i prošlost možemo razumjeti zašto se on osjeća tako. Nije ni potrebno da idemo daleko. Bukvalno sljedeća scena potvrđuje ono što govorim. Izgleda da ćete morati da nađete novog kuvara. To Zoro nikada ne bi rekao za sebe, zato što on zna da vredi i da je vrhunski mačevalac, ali Sanji sam sebe vidi kao zamjenjivim. Zato se on baca svaki put, zato se žrtvuje. Ceo život su mu govorili da je njegov san budalaština. Zato je tako pričao sa Zorom na Baratie-u, samo je ponavljao ono što su mu drugi govorili. U Jermi ga skoro niko nije voleo i on je dobio te osjećaj bespotrebnosti onog dana kada je plakao za svojim ocem i izvinjavao mu se jer je ovakav. Sada kad vidimo kakav je Sanji zapravo iznutra, scena jako kasnije na Zou kada se oprašta sa Straw Hatovima ima dublje značenje. Rekao je da ide da se ženi kako bi ublažio krivicu ostalima. Ne osjeća se vrednim, ne želi ostalima da pravi probleme, to jest ovo što mu se dešava je njegov problem koji on mora sam da reši. Toliko je očajan da je morao i Luffya ispred svih da prebije kako bi on otišao jer jednostavno ne želi da upliće druge u svoje probleme, ali je posustao na sekund i taj trenutak je Luffy bio dovoljan da shvati šta Sanji zapravo osjeća. Luffy je osoba koja lagano može da vidi kroz Sanjija i nervira ga kada se neko suzdržava i jasno i glasno će se prodrati kako je tu za tebe. Tokom Whole Cake-a vidimo kako on pada sve više i više u očaj dok je tamo. Jedina stvar koja ga je držala jeste bila Pudin, ali kada je čuo da i ona priča isto što i drugi za njega, nije mu ništa ostalo više. Čuo je da će umreti tokom venčanja kao i njegova porodica i nije mogao ništa drugo nego da ode tamo gdje je pretukao Luffya. I on je bio tamo. Čekao ga je. Luffy uživa u Sanjijevoj hrani i kao i Sora, bez obzira da li je loše, jede svaki zalogaj. Sanji pod pritiskom puca i prikazuje na videlo sve ono što mrzi kod sebe, sve ono što njegov otac mrzi kod njega. A Luffy se samo nasmejao i rekao, pa da, to si ti. Samo te jednostavne reči su Sanjije konačno smirile. Mu je bio na pravom mestu i bio je spreman da se vrati Straw Hatovima. Na kraju Whole Cake-a Judge je listao sve loše osobine kod Sanjija Luffyu, a Luffy je bio zbunjen. Zašto mi navodiš sve njegove vrline? I konačno prelazimo na Wano gdje možemo da vidimo kako je Sanji porastao kao lik. Nesavršeno, promjene se ne dešavaju odmah, ali ide u dobrom smjeru. Sanji da je ostao sa mentalitetom koji je imao pre Whole Cake-a bi verovatno bio ubijen od strane Black Marie. Samim tim što je pozvao Robin u pomoć, nama pokazuje da on više sebe ne vidi kao bezvrednu osobu, kako ga je njegov otac nazivao, i Robin zna dobro koliko se Sanji promijenio. Zato je i rekla je primetila promjenu u Sanjiju i on sada može da živi za svoje ambicije. Ali postoji još jedan mali problem. Germa geni polako rade na njemu. Telo mu se menja i možda ga to obuzme. Ponovo je spreman da se žrtvuje za Luffya, to jest da postane Germa za njega. Kao što sam rekao, i dalje nije savršena promjena. Njegova priroda je da je dobar po cijenu svoje štete, ali drago mi je da su Zoro i Sanji imali onu interakciju gdje Sanji poverava Zorovu da ga ubije ako Sanji izgubi sebe. To nam pokazuje, iako nisu najbolji prijatelji, imaju poštovanja jedan prema drugom i na neki način Zoro je Sanji otvorio oči na Baratie-u. I sad na kraju, kad imamo cijelu sliku, možemo vidjeti ko je Sanji. On je osoba koja se čini grubo s polja, ali iznutra je brižna osoba koja je previše dobra u nekim trenucima, spreman je sve da odbaci za svoje bližnje i više ga nije sramota svojih emocija. Znam da je ovo drugačiji video,
ali sam konačno imao vremena da zapravo stavim svoju dušu u neku skriptu sa odmorom koji sam uzeo. Hvala svima koji su ostali do kraja, a ako vam se svidjelo recite mi u komentarima i dajte mi još neku ideju za video, volim da ih čujem. Ostavite like, subscribe i pritisnite zvonce da dobijete notifikaciju svaki put kad izbacim novi video ili stream. Možete me zapraviti na Instagramu i pridružiti se Discordu. Nakon prvi dobijate notifikaciju svaki put kad izađe novi video ili stream i generalno pričam s vama tamo.